Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo aming papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rostom at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a playboy, ket pagayayamak la dagiti babae nga gusto kanyak. Ngem adda nakariknaak iti talaga nga ayat, ket ay ayaten nakmet. Ngem dimteng ti parikot, asyak metla ti makagapo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rostom dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige lang, Nelson. Agsyat ka. Ado ti arak aginatang ko. Sige. Ngam, sa anak nga agbartag Tadyak kaya ti mahang-over. Agtrabaho ta pa inton bigat. Wala, pare. Tim-tim lang. Ibusen ta dahi ta opat abot iti arak. Anya? Unay kamten pare. Tim-tim kadimot ti kasta. Amom, pare Nelson, sinong batan na kon ni Atina? Katnuar armam ni Altea akasingin na. Bayaman, pare. Pagsukotak idang ngagsingin. Pare, maditikas tang ar-aramidem. Pagay ayamam la tirik nada. Makipinnostaken ka, pare. Sigurado asong batan nag ni Altea. No sinong batan nag? Di, duwada na girlfriend ka. Pare, palagipan ka manan. Saan anasaya at tikas tang ar-aramidem? Pagsusukutan ti babae itibiyag mo. Sa nabali pare. Tadyak mo't idagundawayan. Tanarigat mo't no kasta taramidak. Pare, saan anasaya at apagang angawan tirik na dagiti babae? Amangan no agbalatagtukan ka ti aramid mo. O niya. Agkita tayo timbaga ka restaurant, Altea? Sige, Rostom. Umayak to kalpasan ki trabaho ki opisina. Sige. Urayan kan to. Bye. Bye, Rostom. Sigurado, sungbatan na kita ni Altea. Ato hindi kape, Manong. Agyaman nak. Apay, adi mo mutan ipaspasyar dito ni Jenny, akaayan-ayat mo. Awan day jayan. In break kon. Anya? Si Kapay alalaki tinangi break iti babae? Katwan, saan ang mabalin at ti babae ti mangi break kanya? Tina. No di kat siyak ti mangi break iti babae. Kung nagnodekan maoray, Altea. Sa anak-anak kalugan adagos, isoan na ladawa. Kat kasano? Manganta na. Itay pa yung nyag dati order ko akanenta. Ngam, no di mo kaya tin-order ko, ag-order ka iti sa bali. Sa anak-anak pili iti makan. Sige, magantan. Tama pantag pag napag na parke. Sige, sumursuro taklat takan ka. Ayayatan ka talaga, Altea. Amin yung bagakin ka. Nagsarita tayo ti cellphone. Ket pudno. Apay nga rod adi ka umay ijay balay. Ta ijay ti pangarumam kanyak. Ha? Kwa. Mabay na ngamin ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, anya ti makunada kanyak. Basta tinapatag kita, ket imbagak tiriknak. Nga ay ayaten ka unay, Altea. Rostom. Please. Sungbatan na kon. Kwa. Diyak pa'y makaikadang ita. Ngam,
Adda ka di, Riknam, para kanya? Uwan, adda. Kano awan? Sa anak siguro anak isinarakan ka. No kasta, sungbatan na nga rodan. Saan pa nga ita? Iso nga agpagayam tapaylaan. Althea, nakaturo ka ka din? Saan pa'y? Diyak namin makaturo. Ore siya, Althea. Amom ka di? Saan ka maisina iti panonot ko? Kasla makikita klata ti ropam anak kaisam. Ad-addan ana in lavak kan ka, Althea. Rostom. Lumabalin, kanayon ka kumangad da iti habay ko. Anya? Uwan gayam. Please, diwe bagbaga ka da atina kan nanang mo. Ngagar-ara magkan ka, ha? Mabay na kami na talaga. Uwan, saan ko ngayon bagbaga? Kaya't ko anak kasagana agto na talaga. Inton sumango ak kadakwada. Addan tulat tagundaway. Nang runa, no sumbatan nakto. Sige. Althea, I love you so much. Alakit din. Maturog kan, Rostom. Sige nga, Rod. Good night, Althea. Bye. Talaga asan asuminay ti panunod ko, Althea. Agayata kun at talaga kinkwana. Nakasaritak ni Athena. Kuna nang agayan ayat kayon, Manong. Wen, Tina. Agayan ayat kami. Impudnom ka di kwa na? A playboy ka? Apay ko mga ibagak. Kan may sa ading ko. Sa anak a playboy. Adula talaga ti babae nga gusto kanya. Ngamin, nataira. Day talat ipang pangas mo. Anataar ka? Isumat tipod no. Wan gayam. Kuna ni Athena, adi ka pa'y pimasyar ijay balayda. Saan nanas kan pa'y dayta? Apay, masapol pa yaya? Kun mat. Adula amin, ading ko. Ammo Manong, naragsak ni Athena. No sarong karam ijay balayda. Isumat lang ay so ading ko. Tinapatag, ay ayatinak ni Athena. Naimas dayta si daan tayo. Tinuno nga ikan. Kanatang. Wain anak ko. Dayta ti kayat ko kan ka. Tanatawid mo ti kinalaing day dinanang yo iti panaglutaw. Wana, takanayon asyak ti kadwana nga agluto. Tani Manong, dayta lamangan ti amuna. Kan makidate. Sana bali Tasyak ti kaaduan iti gastos para ka na tayo. Rostom, mano ka din ti urnong mo iti bangkaw? Damat basit tatang. Ala, agurnong ka. Tapno addan to para iti agbalin a pamilyam. Anya? Ita tabaru ka pa'y agawa am ti manggayd. Katagi bangko ka. Iti kasta, addan to si dadaan agastusam para iti agbalin na pamilyam. Kasta tinanakman na baro. Ay, saan anasaya at day tabaro, tatang? Playboy mo. Sumardeng ka man, Tina. Mangan kakiting. Amom Rosto manakaw. Nataer ka. Tay malaka nga rod kanyak. Angem saan anasaya at ti playboy? Tatang, sa anak a playboy. Agnaknagam ka na nakaw. Agsingsingpet ka. Iti kasta, nasaya at lata ti biyag mo. Tano agaramid ka iti kalukwan, si kantumet laeng ti agsagrap, iti ibunga na. Hello? Athena? Apeng mawag ka? Umay ka diti bala ito tabi kayat ka kapatpatang. Ha? Kwa? Alan Saanen, Athena? Ngamin, maturo ka kamasapa. No kayat mo, si kalangan to may diti balay. Basta di mo ibagbaga ka daltaya kan nanang mo, ha? Ha? Apay?
Kwa, mabayinak ngamin. O sige, umayat di tabalayo inton rabii, tada ibagakan ka. Sige, bye. Bye. Oh. Saan ang mabalin asarong karak natin, ha? Narigatan. Dakasak lakit di kinaltaya. Talaga ngay may ka nga ori rabi na. Katwan takas tamat ti kunam. Asyak laangan ti umay dito'y balayo. Dito'y talatan kubo-kubo ngagsarita, Altaya. May mayat dito'y. Tawan ti makangag kadata. Anya ko mano da makangag kadata. Kan awan mo't dakas nga ibagata Basta dito'y talatan kubo-kubo. Siyak pa yan ti mang sarungkar ken ka. Imbes asyak ti sarungkaram. Anya ko ma? Tinapatag. Ay ayatan ta ti tonggal maysa. Sabagay. Wan kayam. Anda ka DJ ko na mga ipagam kanya? Iso ngay may ka? Kwa. Kasangay mi ngamin ka ni Althea inton Sabado. Kat mangangay kami iti basitla party. Kat sika ti kang runaan asa nga ilik. Kasta? Wan, Rostom. Isaanas kan adumaray ka, ha? Ngamin, sa anak to anaragsak, no awan ka. Mayat titimpla ni Tina Magustuhan? Amangan no kayat mo tayag shot, pare. Adarak ko. Saanon pare? Dahito ilatan kapit inumak. Ay, Ne. Apa nagsanaay ka? Anya ka diti parikot mo, pare. Pare, makarikna ka talaga iti ayat kini Altaya. Anya? Agparikotak, pare. Kasano daytan, pare? Kaayan ayat mo dyan kasingin na. Saan ko ngay ayatan ni Atina, pare? Kasano nga rudan, pare? Diyak mo, pare. Agure ka, pare. Saan nga tanga mo ni Atina? Nga agayan ayat kayo ka ni Althea? Diyak mo, pare. Pare, makiwin naswaskan ka ni Atina. Gaputa saan mo nga ayatan? Kat ni Althea? Isardeng mo pala ang arman, pare. Ta sigurado aguraan na kanto. Ay ayatak, pare. Basta agtungpal ka iti imbagahak, pare. Katnas kan anak kasagana ka, no anyaman ti ibunga na. Kaya't ka makasarita, Atina. Agsabat tayo di parke. Sige, umayak to. Agyaman, ha? Adda akton ijay kalpasan ti trabaho. Sige. I love you, Althea. Saan ka pa'y asinong bata na? Iso adi ka agibalikas itikas na. Oray, basta balik siklat tangay ayatan ka. O sige, agkita tanto iji parke. Sige, bay nga rudan, taado ti aramidak dito opisina. Bye, Althea. Day tatipod no, Althea. Ngam, talaga si katay ayatak. No, kasta. Inaram mo ni Atina. Ngaawan mat panagayat mo kan ko na. Wen, Althea. Plano kayo apagang angawan. Ngam, sana kasta tinapasamak. Gaputapod no daytoy amarikrik nakparakin ka. Kasanon ni Atina. Makiwin na swasak ko na. Kat agkidawa kiti pamakawan. Talaga apod no tinadamag ko may papankan ka, Rostom. Apagay ayamam ladag iti babae. Idi dayta. Gamsanitan. Nagpaiduma ita daytoy amarikrik nakparakin ka. Saan akas iti sigod? Nga oray jak makikita dagiti babae ti biyag ko. Kat awan na nyaman na. Ngamno ita. Kanayon ka akailiw. Kat, anya tinamnama arik na ni Atina.
Nubilang tasyak mati isublat mo akaayan-ayat. Sika talaga tay ayatak, Althea. Saan ani Athena? Sige. Nasayang at mat numakiwin naswas ka kin ni Athena. Ngam di mo namnamaan asong batan ka. Gaputan na dismaya akon ken ka. Sige. Panawan kan dito yung parke. Huh? Katjak kayatin ngagpakita ka ba eh. Ngamin. Nadismaya akon ken ka. Apay, Rustom. Now nagsakit diti pampanunutem Wen, tatang. May papanitian niya. May papan ka di iti ayat? Wen, tatang. Panggap ko apagay ayaman ti agsingin ni Athena ken Althea. Inarem ko ni Athena. Idinto ta saan kumat ngay ayatan. Kat sinungbatan nak. Ngam ni Althea gayam tay ayatak. Ay ket parikot ngagpay suday ta anak ko. Kasanungatan, tatang. Kagoran ako ni Althea. Taimpudnok ti amin. Tanya tinamnamaem, maragsakan? Ay na, Rustom. Idi pay laeng nga ibagbagaken ka, adi ka agar aramid iti maday. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo? Di kan tumat ngamin dim nga iti pamagbagak. Anya pay latiga po na nga imay ka dito'y balay mi. Gapota kayat ko manintagkid daw iti pamakawan niyo kin Althea. Athena. Amom, Rustom. Agayatak matkan ka. Ngam iti dayto yung inaramid mo. Nadismaya akon. Althea. Mabalin ka di ngay kanak iti sa bali payagong taway. Ipakitak ti panagbalbaliw ko. Sige. Agbalbaliw ka. Nasaya atin. Ngam saan kan amang namnama asong batan ka. Althea. Nasaktanak iti naramid mo. Ken ad-ad daan nasaktan ti kasingin ko. Iso nga ita. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kada kami. Inayat ka itinapod no, Rustom. Athena. Pakawanan nak. Nagsakit launay. Manangal lilaw kagayam. Isumat lagayam adi mo kayat ti sumarungkar di ti balay. Tadi mo kayat amakita ni Althea asar-sarungkaran nak. Tagayam. Plano na kami apag-ayaman. Sorry. Athena. Sige, Rustom. Mabalin man ti pumano. Kat saan kan nga agsubsublipay dito'y balay. Apaya di mo kayat timangan. Itay pa'y ngay ayaban na kati Adem. Diyak kayat timangan, tatang. Ket, agsansanuong kalatang aruday. Kasanumat ngamin. Talaga nga gayatak kin Althea. Ket, nasakit lahunay. Gaputan apo kawin anaming pinsan ti panagayat na kanyak. Adal daytakan ka. Tatang. Iswa manipod ita. Saan mo napagang angawan tirik na dagiti babae. Uwen, tatang. Laglagi pam kuma, Rustom. Ano pagang angawam dagiti babae, dumteng tumet ti gundaway amabalsan ka. Kas ita, sinaktam ida ngagsingin. Iso nga ita,
Si kamet ti masaktan. Naimbaglaan nga nata kastalaang tinasagrap mo. Nungay ta sinabuagan da iti asido tarupam. Uwan, tatang. Agbalbaliw akon. Ikarik, tatang. Sipod idin, Mr. Lonely, nagbalbaliw akon. Ay ayatak payla ni Althea nga aging ga ita. Ngem likliklikan nakmetten. Kastan, katagyaman hak. Tuy pagayam mo, Rostom. Rostom pagayam ko, agyaman hak iti daytoy apakasaritaam. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Agsingsingpat, kan aggagaget ka amangged, tabarang iti day tanga ramidem, agsubli ti panagayat ni Althea kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rostom at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.